Zaïwa sope Zaïwa Bimana bala balae Banzana na bazono Danga lokola kake Bona candidature maréchal. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi turagaruka ku ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Marshal Mobutu, n'umwe mu bakuru b'ibihugu bahawe amazina menshi cyane ashoboka, harimo amahimbano n'andi amusingiza: Léopard du Zaïre, ingwe ya Zaïre; Léopard de Kinshasa, ingwe ya Kinshasa; Aigle de Kawele, kagoma ya Kawele. Ahitwa Kawele muri Badolite niho yari afite inyubako y'agatangaza. Abandi bamuhamagaraga Papa Marshal, umwami wa Zaïre n'andi menshi. Imyaka myinshi yamaze ku butegetsi, ni nako yashakirwa gutundi tuzina, nyamara amazina y'ubwite yari Joseph Désiré Mobutu. Ubundi birangira ari Marshal Mobutu Sese Seko Kungendo wa Zabanga. Yategetse Zaïre kuva ku itariki ya 24 z'ukwa 11 mu 1965 kugera ku ya 16 z'ukwa 5 mu 1997. Neza iki gihugu yagitegetse imyaka 31 amezi 5 n'iminsi 22. Mobutu yu iki gihe cyose ntiyavugirwagamo. Muri iyi myaka yose yahanganye bikomeye n'imitwe itabarika y'abarwanyi bageragezaga kumwigumuraho, bose baraneshwa. Ariko Mobutu yarambye ku butegetsi rwose. Abavutse ari perezida barashatswe, abandi barashaka, barabyara, barakuza. Akiri ku butegetsi bamwe ngo bari bazi ko Mobutu bivuze perezida. Abana babazayirwa ngo bitaga bakuru b'ibindi bihugu ba Mobutu babyo. Mobutu yarubashywe, aratinywa mu karere k'ibiyaga bigari kugera i Burayi, aho bamwe mu bakuru b'ibihugu biyemereraga rwose ko bamwubaha bikomeye. Ariko igihangange Marshal Mobutu yaje guhirwa ku butegetsi ate? Intambara zose yarwanya akazitsinda, ndetse kenshi akanemeza ko bitamuvunnye. Kuri iyi nshuro Marshal yabaye iki? Abakuru mu Banyarwanda mu migani bakungahayeho babwiye ababakomokaho ko nta gahora gahanze, abandi ko iminsi ipfura umugara w'intare cyangwa igakona ingwe idasibye no guteka inzovu mu rwabya. Uretse u Rwanda na Uganda bumvikanye mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Mobutu, bakifashisha n'abazayirwa batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ubuhamya bwinshi tugarukaho muri iki kiganiro bunagaragaza ko urugamba rwo guhirika Mobutu ku butegetsi mu buryo bwa politike mpuzamahanga rwanahanganishije ibindi bihugu by'ibihangange ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Tegato twareba bike mu byaranze ubutegetsi bwa Marshal Mobutu. Kuri benshi mu by'ukuri Marshal Mobutu yabaze nabi cyane, atera ubukene bene igihugu muri Zaïre, igihugu ubundi gisanzwe gikungahaye bikomeye, ariko kiza no kwisonga ubu ngubu mu bifite abaturage benshi bugarijwe n'indwara z'imirire mibi n'amikoro make cyane mu miryango. Byose byaturutse kuri politike yakuye mu mutwe we bwite, akayita Zaïrianisation, nk'uko n'ubundi igihugu yasanze cyitwa Kongo yakise Zaïre. Iyi Zaïrianisation nta kindi yakoze, yavanye ubukungu bwose mu maboko y'abanyamahanga. Ibigo byose by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bihabwa abazayirwa, ubundi babigira ibyabo bwite. Mobutu n'abantu be barakungahara ku rwego rw'isi. Ubutegetsi buhinduka kleptocracy, aho leta n'abayiyobora aba ari abajura bahambaye. Bibi bya rubanda byose bigakoreshwa ku nyungu zabo bwite. Iyi Zaïrianisation yabaye intangiriro ya ruswa y'akarande n'ubujura bukorwa n'abategetsi kimwe n'abasirikare bakuru babazayirwa na n'ubu. Iki zina Zaïre benshi bibajije aho Mobutu yakuye iri zina. Izina yaje guha igihugu yategetse imyaka yose 32. Zaïre nta kintu kinini iri jambo rivuze, ni ijambo ubusanzwe ry'igiportugal rivuga ngo uruzi rugari. Ahanini abanyaportugal barivugaga mu karere bashaka kuvuga uruzi rwa Kongo. Ni ijambo ryagaragaye mu mwaka w'1529 mw'ibaruwa umwami Joao wa gatatu wa Portugal yandikiye umwami wa Kongo. Ntaryo Mobutu yahimbye, dore ko hari n'abakomeje kuvuga ko ryari izina ry'umwe mu bo mu muryango we. Marshal Mobutu ntabwo yashoboraga kujya ku meza wenyine cyangwa ngo asangire nabo mu muryango we bonyine. Ibi ngo byabagaho gake cyane gashoboka. Yasangiraga buri munsi n'abatumirwa babarirwa mu ijana, hari n'igihe bageraga muri 500 kandi ari iminsi isanzwe, nta n'ibirori byabaye. Ingwe ya Zaïre, kagoma ya Kawele. Mobutu we mu birori byinshi byahoraga iwe mu rugo yinyweraga Laurent Perrier cyangwa byeri ya Kinyarwanda Primus ivanze na Sprite. FPR ikibara gufata ubutegetsi Kigali, ntibyari byoroshye kwizera umutekano w'igihugu hakiriho inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari mu burasirazuba bwa Kongo hafi n'umupaka warwo. Hahise hatangira gutegurwa indi ntambara nshya. Hatangijwe imyitozo ya gisirikare mu rugamba rwo gutera Zaïre. Abenshi mu batozwaga harimo abazayirwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka mu burasirazuba bwa Zaïre, kimwe n'abandi batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame icyo gihe yari vice president.
byadusabye gukora gahunda yo kugira icyo dukora tudategereje. Twari twararangije kubona abazayirwa bashoboraga kuturwanyiriza mu buto. Ubwo u Rwanda rwateguraga intambara kuri Zaire, amaturufu yose yarebwagaho. Mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, Paul Kagame yasabaga ko hagira igikorwa ngo umutekano w'u Rwanda urindwe.